Ngethi cia mwanya muraithirio wa Meru TV nkiraira wina muthenya muthongi muthenya wa Jumapili kana wenda ugachuita muthenya wa Kiumia tariki ni 24 mweri wa 8 mwaka wa 2025 na ino icio ndeto cia Meru TV muthenya ni mukoreteri na ni ukambita Lilian Mwangangi tukiambiria na ndeto cietu bamwe bakari kuma gicigo mbunge ya Central Imenti ibomerete na kumeneria utongoria bwa Rais William Ruto nontu na ambite noremetwo igukinyithaniria imwe ya mirandi nayo ikiri akari mwaka wa 2022 ngiruki bakimeneria anene mubunge wao Kirimangushine nontu bakorema gukinyithaniria imwe ya mirandi amwe na kwithirwa athuretwe marita mairi ngiruki bakithina mbere na kwigwa bakiromba thirikari yagithirie mirandi mono kwagithiria inya mitandao ya SHA. Nabo bamwe baringi kura kuma kiri gicigo mbunge ga Central Imenti ni baumirite na kuorotithiria kiara utongeria ba President William Ruto ura baugite bamuthurite na wendo bunene na kinya nkuruki bena wirigiro bawiti na mbere maturene untu butithirite bugikinyanira kwa nkuruki emiaka 3 na ndi ari utongeriene ni ara kinya baugite jamwe jamogaruruku aretete kiri thirikari jatiumbite kwithira jagitethia muringi kura ende giuta tinora beterete kajethirite jakibainyiria bunene buru ito ligari manto ja tuone to kuruma kuthura president yo twendete mono na tugwiritwe no ndobo mono kinya sa kwirwa tukothete twakire kiantu bambe korona aja ito atitho mutata yo mono to ma sa ewe gatwitira ngugi batwe CSP na ugete agato safety kuma kere NHF atuikia kere SHA na atorera no tuitokothiuruka twithimantu kwa unato ditheria na muntu ora nkwithira na thina na we no ni ora atethia muntu ora otaigwa NHF aseftogecha fertilizer subsidy president na turo shirika agafuatiria fertilizer iretareta wakui still untubo bote athingatirwa na tutemba kurima kawa mantu ja fertilizer tutena cio na kaire twerwe tukekirwa guarantee minimum return nikenda tumenya imbi tukurima tukiona na twathirio kia ingwete kinya na ona twithingata president tuthingata jara twira tukaigwa na matukumo kiene kwa stilo no tweterete na alimbaka ono bakona jakabairitu au cau jakaingwa miaka iu ikija tukamenya what next nkurukini baugite kinya mirandi ya mbeca ciokuru ira bethirite bakigwata ko thirikari ingi ikurukite thirikari neije ya President William Ruto ni bethirite bagikurukira maitia na menama na kinya kuromba mbeca iji ni chithire ikiongerwa ni kenda igatethia antu baba bakura akora ibaro mbeca ngirijere mwere nongere akora baba inge mbete ila na ngirinya mbete ila na ngirinya akora baringe tamagite mwaja bakera kwa batekwa no komputa moyere akora baba nabo ibachokerwa mbete yu enda waambie Ruto tuko na so many disability anto batona kinya utejo boreko bate kinya anto aukara baba ingi batiuma nyomba ito kwenda twethia kinya twina home for the disabled twethe atotethia twake center ya antu bakuru twina bionje bibingi mononja mwambie antu taikona taito cia munda baiyeiterie mono umukoro atomba kulitera mwana we munda taito ere kwa 17,000 mwanga baingi bakare maikonenkera na ba munda na nde mwera buru taito itonigerwe mauri antu bombe kuitangira na ba munda baterakwa nonto barera maikorea mukorora akwa ana batiwa kurwa ko ito kwenda akoro bewe twewe kanya kau kiria ni baitirite kinya Kirimangushine mujumbe wa guntu guku kathanguthio na kuga kinya we na remi kuingi emwe ya mirandi betikaniritie kagita ga siasa university yetu emariene anto babo sentiro rasterere president yarare atwerera gatwa milioni 500 kiumia kejete turese CS yo turesare
Bwana Mbandi na twikire mbeca akaunti na naragekira katumire MP wetu na twe tukamuthingata na tukaina rwimbo rumwe rwa twina rwa 2 times. Akiuga jari yaugera na kanyua arauga gikongoro kira gitukia botho gutiaga tuthithiria utatuthithiria kiri mwenerano urachoka urauga aja uge magate ukarukia stima utarukia mwenerano urachoka ureja mtuko warenje koma jikoni urauga gukavithia barabara gukamithĩria nina kanyua unerano. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibwega Jeff Wagitumam tukiuma Central Imenti tothi intere cha igembe arakari na tomeri kana kari na toriba akirio mwathi bara kana ireri intere ya antobeto ibumirite na kuthetera na kutheta nonto bwa marei maroji na moba kureithwa kithima na kyo kenjirwe ithirikari ya county ya Meru akagitani KMCA wa antobeto uraombire kwigwa agitutiga nkiruki bariuga roji ruru barireithwa chiringi 10 na 15 bantu wa chiringi 5 irombare ya thirikari ya county ya Meru yombe kwigwa ikithingira nikenda ibaruta athinani ino. Aturi na kariba akiro mwathi barabara indene ya Ntubetwe ni baumirite na guteta nundu bwa mboira benjiritwe ni Meru County ire bakwithwa bakiuga ni bakurigwa mbeca inyingi ciukinya ciringi 10 mitungi ire na kinya ringi bakendirwe kinya 15 kiria gira kiria ai kinene ana bongo batikunda roya ana nga rwaro kuyiro muchiari yani ruo omba wigiro jovene age yaruo wayele rwero turende gwa shilingi 10 na bebutini na rwero batikwethwa rukinya wana mitungi ile shilingi 5 alla budori andwe shilingi bebutini na geke ndiare tini to yera rokire to atwara rwene 10 na bebutini na to bati otasirwe motongi rubia sumuni na to bati otaru metongi ile 5 turanga metongi ile 5 na bati na to bati tisinya kamete tunari moboto na buo Akaribaba bakiaria ni bakuga ati bo ingi ciendagia ciringi 5 indi bakurigara bone ate bakwenderwa ciringi 10 na 15 Roi Antobeto tukainyelwe nini roi community ingi cionthe mbwao cienda cio ciringi 5 mutongi mutongi ile 5 batu akotweka batu roi tukwenderwe 10 ne ningi na mbwao tukwethia ata tukwenderwe roi ko ikomi na tuereke batu tuteo baondieke kana tutumwaya kura Ramere to karamba. Oruta de metongi ile 5. Nenda kutania. Ondo ingi kwendwa. No ndo ingi isi nji. Otero rongero na suye komi oto wanda na metongi ile butini era yande kiara. Ramere to ramba tu ndo metongi ile 5 ora komi ile te ndo ete ro kienjwa. Na nandi ni bakuromba utethio bungi bura bomba kubatethia bakomba kwenderwa rujuru bwega sola ile mjiba tukwezairia roe tokanyua na tringizano baumana roe mojiana ana baumana roe mojie na tobondi rugwibwe nebwa baumana mojie ngurukini bakuga kamitire ya tarirwe ni batirwe kutharua ne kathithwa ingi iria ikomba kubathikira na iria ikomba kubenderia ruci bwega uria bagirite MCA kamete ne karende yani papuleki batu to papuleki kyane ke sukuru to dura kamete yo to kareria roe na ko tueke roe ro to te kwenderwa turenderwa metongi ile drinki 5 ko batu kamete were ko non to ni ka ba kuria beto rumanga na kuria besala angekoro no te mwe koro tori bati bele bakerumanga angekoro berumangira angekoro muno na kwa to gurinya na mane gurumanga angekoro non to angekoro isi duranire na kura Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maya mirigone ya igembe akiro mwathi Ntubetwe ya Kiongo.
Atokirikana na riboti ino turaithirie ndeto yingi ya Kieba ara ana homa wa mianka 16 na ungi wa 17 ombire kwigwa bakiurira rujini kuma ntugo ya Aramisi Muroni wa Ngaridari ora wa ndini ya Kisima Bore kiruki bakithina mbere kana athi aciari bana baba kithina mbere na kwigwa bakiromba thirikari ithina mbere na kwigwa kibatetheria guchwa ana baba ikithingira ntugo ya kathatu okuma bakurira Muroni uyu na ana baba ririkana akabarathiete kweria Muroni hende bomba kwigwa bakibaratia na kurira rujini roro mwendo raiboni na gututariria na njira inkinyaniru Mushiyomo kuma Karamati East na baraba twere Ngarindari gicigo mbunge kia Bore bari na Kieba nyuma ya nabo bele barabara yeto baliongera kurira rujene bakieria kuthambira untu bakua bari na ntuko ithatu na iberetie buru bacho ende batibonete kinya nyuma ya Red Cross ya Laikipia batethia batwi kuma icho twithirite turia mwerene twichwa antu baile baukumire ndaka yele ndaka inini miaka 16 na 17 ana banini baukumire ruine bakithambaira na baurira itutethetwe thirikari ya Laikipia County na Red Cross ko bachwa na finally tutafanikiwa kwa batwi ya tori kuma twina ntuko ithatu tutete ngugi tutina untu bakuthithia kinya umwe marito ako bita Boniface Mugambi bumete tigania Karama Ward twa Mheshimiwa Mpuru wa Bori na ana baba arukira ruene ibetu ga family na baukumira ruene kuma Alamisi mwankaru wa Sunday batwe antu batu ona batethi ba Laikipia no ndo thirikari ko ya nao na baba raire na antu Red Cross na antu ba Laikipia mwanga thai batwe twina ntuko ruari ni ntuko ya inya ana betu ba ruine na turi Ngarindari ruine rwa Ngarindari na keno Meru na Laikipia. Majina mimi naitwa Mari ama Mama Samuel. Mimi ni mkoaji wa Ngarindari. Tuko na huzuni sana kutoka Aramisi. Hawa watoto wetu walipoingia kwa hii maji, mmoja aliingia akiogelea. Mmoja alipokwenda kuingia ndani, huyo mwingine akaingia kumsaidia. Naye alipoenda kumsaidia wakapotelea. Kutoka Aramisi na Friday na Saturday tulikuwa na Red Cross kutoka Laikipia. Tunashukuru kwa msaada wao. Beta Wandru Itaro na onde mutori Ngarindari. Kirago turiarite imanto jara ya bibithire kuma Alamisi. Kwa na barukire ndemu ne betete kuthambira na itweretie njira cionthe antu bare Red Cross beya na thirikari ya county na ibageretie ntuku cionthe Aramisi na Njuma na Nyanjwa mosi orono bari kuo itukuromba tuka ya kwithira ku mutethio bungi bumbia kuonekana antu ba ibatethwe kenda family ka ikomba kuona na babao tonto kinya buri kubumbia kubangika batibonete na rero mbarionekere thirikari ya kaunti Meru bawatanirete na thirikari ya kaunti ya Laikipia wamo na mbunge obatethia na njira yo baswira ataalamu bakuthambira nikenda babatethia kurita miri ya endwa bo Oito kuromba thirikari ya Meru ichiumirie nonto iba mami kabisa baitoro batina divers batina Red Cross na boba batere kwithira baiba mbere kwithira bainturai Laikipia ni otukona itutethia na njira cionthe na mantu ya maingi kwa uiba batere kwithira baria baitutethia ciaura baumba nonto batwi ya wananchi tutina uwezo bwa kurita antu bauruine lakini thirikari ya kwia na machineries ciao ura bomba kumenya kithira Kenya ne bomba kombora kana bomba kumenya ura bomba gututethia kurita miriu kenda tumba kuthika kana tumba kwa endwa bao bomba wito banogokia kuwendre badu tukuromba MP ba Meru na Governor Meru County watanire bututethi na antu baba rui baneve ba baturitirana babe turuine kenda tumba at least kuomba inya no kunya no batu kuma Alamisi mwangaru ariru yake tukunyo tutire inya kuromba kuria Mheshimiwa kutoka ubande zote Meru Laikipia County tunaomba msaada wa serikali hawa watoto wetu waweze kuja kutusaidia wapatikane.
hatuna uwezo, hatulali, hatukuli. Tukaromba Murungu aba ina uwezo muno thirikari babatethi kenda barita ruine ikenda beta babangana mantu ya kubaurukia. Kiripotera Meru TV kuma Ngarendare Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Tukithi na mbere na ndeto cietu gatumerutereruru na iwirigiro bwetu anabau bakathi na mbere na kwigwa bakionekana pore cietu kiri miji kana muji na chore bahatiba mututigi. Tukithi na mbere na ndeto cietu mubunge wa icigo mbunge gya Tigania Mpuru wa Bore akiaria kiatho nakio kiambanganitwe ni gikundi kimwe kia mbeu imbithi na thite na mbere na kwigwa kiromba thirikari wa mwena atongeria antu bawe ndibo bwega kuthi na mbere na kwigwa bagiukiria mbeu imbithi ngiro kiuga akiromba inya mbeu imbithi baba baukirio inya bo ibombe kwigwa bakiruta ngugi bura kubatirie. Lakini dai tuena ngabana omubongi na ntio kira kuwa ndongami atenda kuomba kutambio endene kipindi kya miaka 5 ethira twamakira twataja. Lakini hii ni mapema kupiga siasa ya mapema watu wanatupatigania hizi kwa jumla ito kwa kona ito la gavana hata mandu wetu ndo kwa koida sibitari ile ya Emekindori wakani la wakumuchi sibitari ile ya Emekindori kade maloi sibitari ile ya Emekindori na viverwe ejeri aja na viverwe barabara ile ya weta ile kwena marujo na viverwe barabara ya mwana mulika na yako vivwa weta vangava yuko vivwa weta wangamia yuko vivwa weta ndene ya Karama na kuvivya weta ndene ya Mudhara na kuvivya na kwamba hata kwamba loi ende kala na kwamba le tutamweni kanya ka kipindi kya miaka elewe tigere tumakire mko na support yangu kwa sababu mimi nilianza siasa nikiwa kijana mdogo zaidi ya nyinyi. Kwanza nyinyi mko na bahati mmoja kufungwa. Watu wetu waliwao wote wakati wa Nyayo. Na watu wako wale wezi mtu yako na Nyayo. Utenda vivwa. Tulipigwa hata mangao Fred akapigwa. Hiyo miaka. Ndio sijawa. Lakini ndio mtu akakaa huko mno oge noti. Paka rafiki yangu ndugu yangu mtai wa Nkuraru harakua mtisiboloi baba akwile twenu tu siasa kwa sababu sisi hatuogopi na hivyo ndio kwa youth hata kuwapatia power yanaongea ile power ya Marco ya kwamba nasema kwamba nitawapatia nguvu ya kukanyanganyoka na inge na kunywa sumu mkitabika kwa jina langu kabisa msiogope wana youth. Lazima muamke na mtetee watu wetu. Na maana hivi wana kwa shilingi 5. Baada kupata mtu. Umepata laana kubwa sana. Ndio bwero wa. Konte na mengi obwera. Anko ndo bwera nkapotevya. Muno baba. Na kiama ya Mpuru. Tuache mambo yanga itia kuina monga karabo kara. Kiama yakwa yetono mbio. Kabuisi gathi. Kaitumu kwa ibanga na wewe. Oya laini na baba mwana maesbi yangu kama mpono mbio wewe njaro ebweka mkono ambe no peo kinaka wako hii kinaka wakara kinaka wa ui wacha la waitumu wacha la family wacha la mporo weka mkono peno Arivotindika tukindia muthia wa maratu kubanganiritie Meru TV muthenya kwendera muthenya mwega ujorithani mubyo mwene Nyamurungu ni ukambita Lilian Mwangangi.